Hello, madam. Order kayo ti kahoy, madam? Ay, manong nga kahoy, madam? Agora direct man titang sangaribo nga pa. Kahoy. Sang ribo nga pirasaw? Ay, wen, sige, madam. Sa ko kita, i-deliver ko ta. Ay, sang ribo, madam, no ka, pang i-crack kami, si tricycle ko no ka. Mabalbaling takta ko man. Paki-praprata kami ah. Wen, magpakastahan no ka, madam. Umaya kon. Wow, sige. Ate ko man nakilnit ko ma. Wey, nakilnit nga kahoy. Wen, nalutong ate, kahoy may, madam, nalutong. Nagkapuji, bantay. Wen, inalamid jay. Sige. I-deliver ko nga sigod. Ras, ate, ras. Sige. Sige, thank you. Wen, madam, sige. Mawa na nga ro din. Deliver natin ka ro ti kahoy. Napang ko i-deliver ay. Tatay na ko. Ni, ada tao. Ha, Jay? Apo! Po! Ana, Jay? Ay, madam. Ay, si Kaji Kwag, deliver ti kahoy? Wen, ito ta si kahoy nga i-deliver ko. Bali ko amin nata, 2,000. 2,000? Wen, madam. 2,000 aji bayad na. Ay, sige. Nalutong aji, madam, nalutong. Natin na, di bayad na. Sige, madam. 2,000 no aji amin niya, madam. Wen, sige, atin na, 2,000. Thank you, madam. Thank you. Sige. Mapantay na ta kitain dyan, madam, di ka. Jay, kahoy. Wen, sige. Intan, madam. Ati ni, madam, aji order mo nga kahoy. Ako mit siguro na ko namon, dadaktil ati size na. Dadaka nga dadakil. Dadaka nga babasit. Ati order mo ni madam, dadakil, dababasit. Apay kasta nga kahoy. Hanga kasta, apay kasta ti order ko. Kulam kahoy, nagadayo pa iti. Kahoy nga may lutluto kang kanin kas jay nga kahoy. Apay di mo nga sa karibo amin natin, agapupay di bantay. Tapos, i-cancel mo lang. Apunay kami tayo. Kulam kahoy. Kahoy ataw. Madita gayam nagkaawatan sir, sabay 2,000 pa mitibay gowan ka. Anya mo ti kastan.